Hot News ikaba ari ikomeje gutega amatwi, icyo tugusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo ubashe kumenya amakuru agezweho hano kuri Hot News. Kuno munsi rero tariki ya 7 nk'uko mubimenyereye hano mu gihugu, tariki 7 z'ukwezi kwa 4 tukaba turi mu bihe bikomeye cyane byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi, aho ugenda usanga mu mpande zigiye zitandukanye hano mu gihugu buri ruhande rwose aricyo gikorwa turimo, ndetse ko tunifatanya n'abaturage b'abanyarwanda muri rusange. Ariko kuno munsi akaba aribwo haje kugaragara umugabo upfobya jenoside yakorewe abatutsi, dore ko ari igikorwa bamwe bavuga ko ari igikorwa cy'ubunyamaswa cyangwa cyo kudaha agaciro ibintu nk'uko byagiye bigaragazwa. Lewis Mudage yashinjwe gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu gutangira icyunamo. Uyu ni umuyobozi wa Human Rights Watch muri Afurika yo hagati. Lewis Mudage yamaganywe bikomeye ku magambo yakoresheje ku munsi ubanziriza uwo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994. Uyu mugabo agaragaramo kuyihakana no kuyipfobya. Ubutumwa yatangaje kuri Twitter kuri wa gatandatu kuri tariki 6 Mata 2023, itariki ikoreshwa n'abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda 1994. Abo babikora bayihuza n'uburakari bukomoka ku ihanurwa ry'indege yari itwaye Perezida Juvenal Habyarimana. Ibyo bituma bafata jenoside nk'aho itateguwe, mu gihe bizwi ko yateguwe igihe kirekire ndetse ikagerageza mu bice bitandukanye by'igihugu. Mu gihe kuri Karundura muri Mata 1994, kuba umugambi wa jenoside warateguwe byatumye kuyishyira mu bikorwa byihuta ku buryo nko kuwa 7 Mata 1994, umunsi wa jenoside itangira, abatutsi bishwe ahantu 24 mu turere 13 mu ntara zose. Mu cyumweru cyo kuwa 7 kugeza kuri 14 Mata biciwe ahantu 84 harimo kiliziya n'insengero zirenga 30. Mu minsi 100 hicwa abatutsi basaga 1,000,000. Nyamara mu butumwa Lewis Mudage yanditse kuri Twitter uyu wa kane yagize ati: "Ibitekerezo byacu uyu munsi no mu byumweru bibiri imbere tubyerekeze ku babuze abo bakundaga muri jenoside yakorewe abatutsi 1994. Ubwo bugizi bwa nabi bwasembuwe ku wa 6 Mata mu myaka 29 ishize bukomeje kugira ingaruka no guteza ububabare kugeza uyu munsi. Benshi bakomeje gutegereza ubutabare no kubazwa inshingano." Ni imvugo itagaragaramo na hamwe ko habaye jenoside yakorewe abatutsi, ahubwo avuga ko ari ubugizi bwa nabi. Ni ibikorwa bihura n'iby'abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi usanga baterana ku itariki 6 Mata bagakora ibyo bita kwibuka bose.
aho usanga banavuga ko habaye jenoside ebyiri bitandukanye n'ihame mpuzamahanga ryemejwe n'umuryango w'abibumbye ko habaye jenoside yakorewe Abatutsi. Ubutumwa bwa Lewis Mudage kandi bunengwa cyane ko gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi hashingiwe ku ifoto yahisemo gukoresha igaragaza abasirikare ba leta yakoze jenoside, interahamwe n'abandi bamaze kuyigiramo uruhare ubwo bari mu mihanda bahunga. Nyuma yo kumenyeshwa na FPR Inkotanyi yari imaze kubohora u Rwanda. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Mukolo yanditse kuri Twitter ko ari ibyo kwamaganwa kuba ari icyo yahinduye uburenganzira bwa muntu, avuga ko aharanira. Ambasaderi w'u Rwanda mu Buholandi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko Lot yahinduye ikintu kidaharanira uburenganzira bwa muntu n'umuryango uhakana byeruye ndetse ugapfobya jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Twavuga ko rero ari inkuru yagiye isakara hirya no hino, dore ko abantu benshi bayiteyeho komenti nyinshi, dore ko harimo n'abakomeye nka Ambasaderi. Umuryango Human Rights Watch wakomeje kunengwa kubagama ku Rwanda n'abayobozi barwo n'ingingo zose zireba Abanyarwanda mu gihe cyose umaze uyobowe na Kenneth Roth kuva mu 1993. Byageze aho muri 2017 inteko ishinga amategeko y'u Rwanda isaba guverinoma kongera gusuzuma amasezerano y'imikoranire y'uyu muryango ku buryo ibikorwa bigayitse bikomeje kuranga mu guharabika isura y'u Rwanda n'Abanyarwanda bitakomeza gukorwa hashingiwe cyangwa se hitwaje ayo masezerano atanakurikizwa. Hari nyuma yo gusohora raporo ya Hetwa yise All Teachers Must Be Killed, ugereranyije mu Kinyarwanda bivuga ngo abajura bose bagomba kwicwa. Iyi raporo yavugaga ko hari abantu 37 bishwe na polisi, abasirikare, inkeragutabara cyangwa se daso mu turere twa Rubavu na Rutsiro. Nyamara mu iperereza ryakozwe na Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu yagaragaje ko atari byo, kuko yasanze hari abantu 7 bavuga ko bishwe n'abasirikare kandi bakiriho. Mu mwaka ushize ubwo u Rwanda rwiteguraga kwakira inama y'abakuru b'ibihugu ikoresha ururimi rw'Icyongereza, CHOGM HLY yasohoye raporo ishinja u Rwanda gufata abantu bamwe bagakurwa mu muhanda bakajyanwa mu bigo bafungirwamo, ibintu bitari bifite ishingiro. Muri Mutarama 2023 Roth yongeye kugaruka cyane mu itangazamakuru bitewe n'icyemezo kaminuza ya Harvard iherutse gufata cyo kwanga ko uyu mugabo ahabwa akazi ko kujya afasha mu bushakashatsi, gutanga amaraso ndetse n'ibiganiro ku banyeshuri biga mu ishuri ry'iyi kaminuza yigisha ibijyanye n'imiyoborere, Harvard Kennedy School. Yanenzwe ko afite imyitwarire idakwiye kubera ukuntu yagiye akunda kwibasira Israel ndetse ntahweme no kubigaragaza kuri Twitter, akayishyira mu bihugu birimo ikandamizo ry'abaturage n'ibikorwa byo guhonyora uburenganzira bwa muntu, kimwe n'ibindi bihugu nka Angola, Colombia, Turukiya na Zimbabwe.
Mu bihe bitandukanye kandi uyu muryango washinjwe kwitwaza kunenga bamwe ngo ukunde ubone inkunga mu bandi, harimo aho muri 2009 washinjwe kujya gusaba inkunga muri Arabia Saudite witwaje ko ugira uruhare mu guhangana n'abashyigikiye Isirayeli muri icyo gihe batacaga uwaka. Wanashinjwe guceceka iyo bigeze ku byaha bikorwa n'ibihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihugu zagabyemo ibitero kimwe n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ahubwo amaso bakayahanga Afurika n'ibindi bihugu bimwe ari nabyo bibabeshaho kubera inkunga bakoresha. Ni umugabo ukunda kugaruka cyane cyane hano kuri social media, dore ko ari umugabo twavuga ko ukunda gupfobya cyane, dore ko aha ngaha bigenda bigaragara nyuma yo kuza